الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. وقال أيضا إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال رسول صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم. صدق الله العظيم وصدق رسول صلى الله عليه وسلم. Tomata malabbika sulusuru malabbikan jamaah Jum'ah yang insya-Allah pada engkaki yang masih ripung Allah Subhanahu wa taala. Mamula-mulanna riwattu malabbi rilalanna ye esona fa barakae pung Allah taala. Ya le paparengerang iya rega papangaja lauri aleku nannia lauri jamaah sekalian ya naritu pada engkaki ifakke guna si bawa madecing atau tungat tarilino si mata pat depunga boko temawari nawadding engka ifake mangolori hadiri na pungala ta'ala ya naritu iman dan takwa tepa ia rega tau tongat lori pungala ta'ala papada-padana parintana pungala ta'ala rilalang akuram marajai wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa apat depunga kobo temawari berbekallah kata Allah wa khairuz zadit taqwa bokot temawari dan sebaik-baik bekal adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegeyo riaseng tepe ya naritu naleppa ilila na penggau ilan roale natokal lalang ati. Iman yang sesungguhnya adalah diucapkan dengan lisan, dilaksanakan dengan perbuatan amal yang soleh, dan begitu pula diyakini yetokan rilalang ati. Mamagi-magi idi yang kemat depun rilalan na ye onrongewi insyaallah set diwi mancaji atan rang engke tepe matugengken rilalang atita. Mamagi-magi ro tepe ta engke nadupai pungala ta'ala nasibawai riu renunna ya naritu pamasina insyaallah. Salawat nama pas salama masa nasoku lauri Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada idi yang ke hadiri mat denuang mat darari bercita-cita sarekwam makipun newi ia regal lolongan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matir yolona pungala ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tomata malabika seluruh malabikan jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah.
ya asa juma mamulang rilalanna ula kami na malabbi na pungala ta'ala ya narito bulan Zulhijjah ya biasa italla idit laogi ulang akarubang bulan kurban nasaba magay nasaba rilalanna ula Zulhijjah engkaset di ibadah. Ada satu ibadah di dalamnya yang akan kita laksanakan, ya naritu maggirit tawe akarubang, kita menyembelih dan memotong hewan kurban. Ternyata jamaah dimulakan Allah, rilalanna ula Zulhijjah engkaset di amala, ya rega engkaset di ibadah maserro na puji pungala ta'ala daripada yang lainnya agaro magere ki binatang kurban. Maka dana pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'amilan adamiyun min amali yaumin nahar ahabba ila Allah, dek gaga amala, dek gaga ibadah kaminan napuji pungala ta'ala riulan na Zulhijjah atau di bulan nahar yarega ulang akarubang sangadinna kita memotong atau menyembelih binatang kurban. Alasyaga egana amala ibadah na wadding ifegaw mapamula mumpo na ulan Zulhijjah mulai dari 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Napabarakai sininna amala-amala ta pungala ta'ala. Nekia engkaset di kami na maserro malabbi na puji pungala ta'ala amala, yaitu menyembelih binatang kurban. Tama-tama labbi kang jaman dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Magiro pungala ta'ala na parentaki untuk berkurban. Farallu ipahasiwa madece makada sininna agi na parenta pungala ta'ala musti angkamanong fadilana, musti ada semua manfaat dan keutamaannya, termasuk penyembelihan binatang kurban. Nelora ki pungala ta'ala makaroba sarekwam maki lolongang fadilah rilalanna ro ammalae. Apa hikmahnya na parenta ki pungala ta'ala makaroba? Alasyaga egana hikmah yariga tujuan daripada kita berkurban. Pertama, makaroba ki yarega nasuro ki pungala ta'ala makaroba set di mancaji atan rang asyukuru ka ta'lau ri pungala ta'ala. Berkurban itu adalah salah satu wujud dan bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Atan rasyukuru ta'lau ri pungala ta'ala magai nasabab pungala ta'ala zat yang maha pemberi kenikmatan. Megasi sepampe nyama pungala ta'ala na wereki idi atan na riwanwalino. Bahkan di dalam Al-Quran na panasaki pungala ta'ala baka makadan regurut atau pandritai seakan-akan Allah menantang. Agana sa pungala ta'ala in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yakomelo korreke ngimmo ki isinin na pape manyaman na pungala ta'ala la tu'suha. De na muki wadding yulay idi alita reke isinin na pape nyaman na pungala ta'ala. Kita hamba tidak akan bakalan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nataro egana rupa penyaman na wereki pungala ta'ala set dimibawan nelora ki pungala ta'ala la in syakartum la azidannakum. Nasabak menengi miloi iwajak sinin na rupa penyaman na pungala ta'ala demi Allah capuk sinin na waram parata yak balancang dek
pana selesai iwajak mana sinin na papenya menna pungala ta'ala. Kalaulah harta kekayaan kita ini kita mau bayarkan nikmat-nikmat Allah, maka harta kita akan habis. Belumlah selesai kita bayarkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yakko yero pangkat dan jabatan tak melo iwa-iwaja. Papenya menna pungala ta'ala wat dijaji nonno ni poler jabatan tak. Masa jabatan pangkat kita selesai, depa nasi yang ke, depa na wedding, belum bisa kita bayarkan setimpal daripada apa yang Allah berikan kepada kita. Set di mibawan nella pungala ta'ala, syukuru kiwi papenya menna pungala ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Nasabak nigi kita syukuru ki papenya maku, maka de pungala ta'ala, maka saya akan tambahkan. Na tambahi pungala ta'ala papenya menna, maka dan reguru tatopan ritai maksud daripada na tambahi pungala ta'ala engka dua rufanna, yaitu na tambahi jumlana egana. Ya rega yang kedua na tambahi barakah na rupapenya menna pungala ta'ala. Maka sekali lagi zaman dimulakan Allah, ide yang kema seganai akarobaki dalam bentuk mewujudkan rasa syukur kepada Allah. Atan rang asyukuru ketak lauri pungalahu subhanahu wa ta'ala. Nasaba iye parintana pungala ta'ala, maka dia pungala ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ya pala mana tu kapang apa maponco, inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami Allah telah memberikan, melimpahkan, menganugerahkan begitu banyak nikmat. Megasi sebab penyaman nawereki pungala ta'ala. Fasalli li rabbika wanhar, dua mi neloraki pungala ta'ala. Fasalli li asumpajakku, wanhar akarobako. Jadi aku angke alita isadari makada Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat. Asagina-asaginang farallu tawe masumpajang nainapa berkurban makarobaki. Jamaah dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hikmah yang pertama, maga kina farallu makaroba risisina to masaginai. Ya naritu atan rang asyukur ketak mapuji lauri pungala ta'ala. Yang kedua jamaah dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, maga kina farallu makaroba. Yang kedua adalah wujud dan bukti ketundukan. Tahu tongat-tongat tak lauri pungala ta'ala, tunduk dan patuh atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Papada-padanna ketundukannya Nabi Ibrahim melok gerei anakna Nabi Ismail nasaba engke parentana pungala ta'ala. Yero Nabi Ibrahim ifatarompo iyakkai derajatna pole pungala ta'ala, bukan karena nabina, tapi engke alena tunduk dan patuh atas segala yang Allah perintahkan kepadanya. Jangan makada olok-olok, jangankan binatang, jangankan hewan, anakna lagi nak karubang yak kue elok na pungala ta'ala. Itu adalah bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah. Nah ini mesti melok maneki nafatan reina patarompo derajat pungala ta'ala. Salah satunya caranya berkurbanlah. Berkorbanlah di hadapan Allah. Yakode taule makaroba unta sapina. Yakode taule makaroba tasengengi si kaju sapi akelompoki. Yakode si taule bembe na. Tariolo maina taro elo na alena ireke makaroba di setiap tahunnya. Namun ni manuk si kaju farlutui alena nagiri
Untuk apa? Untuk wujud ketundukan dan kepatuhannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya di zaman dimulakan Allah. Olok kolok mina perintah pengala taala gere ina dek dulai. Nabi Ibrahim anakna telumpeni rifan nippi rilalantin rona. Naiti alena di perintah pengala taala gere wi anakna. Diyakinkan dalam dirinya natiwi anak na melok pegawi perintah pengala taala yang pada akhirnya digantikan Allah dengan binatang kibas ataukah domba ataukah kambing. Magai nasabat napabuti ni atan rang tau tongat-tongenna ketundukan dan kepatuhannya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Betul na ada aja nama kedawaran paratta yak karobang anak tak lagi yak koyero perintahna elok na pengala taala musti igere anak ta. Itu adalah wujud tunduk dan patuhnya kita kepada Allah. Ya tosi idi saisa mega ni pengala taala na wereki dalle masagena ki waram paratta olok kolok minellau pengala taala ya karobang wujud tunduk dan patuta na biasa lalu mupa na semupi alena tidak mampu. Persoalan mampu sebenarnya situngenna mampu semua kita. Kita semua mampu. Cuman persoalannya bukan masalah mampu tidak mampu. Hanya persoalannya mau tidak kita mau berkurban kepada Allah. Coba nih gareta bayangkan zaman di belakang Allah. Kelompok kurban rata-rata 2 juta ataukah 2.200.000. Coba nih tak bagi si taungi. Di dalam setahun 12 bulan 2.200.000 ibagi 200 mi sebu si ulang dena ganna 10 sebu si so na tolek tatu masuli daripada ya 10 sebu yera ki makaroba na biasa lalu madengi alena naseng alena dek na mampu padahal oto na 2 bola na matingka-tingka kapala na tongkolok na bagan na gaek na menghasilkan. Tapi si senna milo tema karoba marioli alena marelau daging atan rang acilakang riolo na pengala taala. Yang kedua zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala hikmah daripada makaroba ki sarek kwam ki punai ia regal lolong ki apalan risisi na pengala taala. Kurban itu adalah pahala bagi orang yang melaksanakan ibadah kurban. Apalang aga nalolongang maka dari lalang hadis na nabita itu binatang kurban matiri surimun rina pungala taala engke hadere riolona pungala taala mancaji wisabbi menjadi saksi di hadapan Allah. Agan na mancaji sabbi, bulu-bulun na mancaji sabbi, kanukun na mancaji sabbi, tanruk na mancaji sabbi, darah na mancaji sabbi. Kata Rasulullah dalam hadisnya, binatang kurban kita akan hadir di yaumil qiyamah, darahnya, kukunya, bulu-bulunya, tanduknya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan kita telah berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Set di siropakutana rilalanna maka dang magirup nabi tak na rampi rilalang hadis na kanukunna olok-kolo bulu-bulunna tanrukna darana padahal yak koyitai kuku darah bulu-bulu tanduk. Di dunia ini binatang kurban itu tidak bernilai, dek gagal angkena, dek gagal nilainya. Maka dan regurut atau pandite sengaja narampe nabita bulu-bulu tanruk na kanukunna
ya rega darana memang tongan rilino dek gaga nilaina, dek gaga hargana, dek gaga angkena, tapi aku engkai nasaba engka kitepok lauri pung Allah Taala di yaumil kiamah anu dek nagaga angkena rilino nafaka angkai pung Allah Taala yang tidak punya nilai di dunia. Allah Subhanahu wa taala berikan nilai. Nataro lebih na ya senge berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala yakko engkaki asagenang belum masih ada waktu andaftar ni sarek kwamaki, termasuk kita adalah orang-orang yang bersyukur, termasuk orang-orang yang tunduk dan patuh, termasuk orang-orang yang akan mendapatkan pahala. Terakhir zaman dimulakan Allah, engka ancaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam risesena yero engkai masagena makaroba na de gaga fatujun na makaroba aga nasen Nabi siapa-siapa orang yang sudah mampu untuk berkurban lantas tidak berkurban, maka dia Nabi jangan sekali-kali mendekati tempat solatku, ajak nama depek rilalan nama sigiku, saking kerasnya dan pentingnya kita berkurban. Risesena tahu masa ganai di sisi orang yang mampu. Kembali lagi zaman dimulakan Allah, sitongenna masa gena mana ki, hanya saja elok kiga natea kiga, tergantung kita saja yang menjawabnya. Mamagi-magi insyaallah yakko ye taungi memang de pigaga asagenang aleta makaroba yetto kalalang ati puang talaka kasih dalle halalata nawadding insyaallah di tahun-tahun yang akan datang nawaddiki aleta makaroba yakko de taulet cicengin pajai binatang kurbanta atabuk kipa mapamula purana ti malepe 200.000 satu bulan di 11 bulan yang akan datang mat depungan 2.200.000 nawat dingi mata mate rilala kelompok kurban. Dan insyaallah kita mampu semua, hanya saja pertanyaannya mau tidak untuk berkorban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah di antara egana tu papenya menampung Allah taala magam ni kasih 2.200.000 sitau dek muni wasang de ule pasui riolona pun Allah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita sarek kwamangi irasa-rasa aleta masagena kia atau dek dasagena elok kiga atau dek taelo idi meni bawang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nak dampengin sininna dosa-dosa ta. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil ladhim wa nafa'na wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.